акай берӯз як фикр дар сарам омад, гуфтам як бор шуморо пурсам, шумо просто ҳо ё не бигӯед. Қатӣ ки акай Шаҳбоз қатӣ шонем си қатӣ трек бирорам ё не? Ба фикри тра барон машҳур кардагиай дар соҳаи реп ё не? Не дона 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 чӣ хела як бор дигар ҳардумон батл кунем. Кай Наврӯза кофтестем. Кай Наврӯз алоқада бро. Направо и налево, инста королева, меғалтона дева, девонам накӯр. Намҷа саволае ки тра ки хеле ошиқ кардагиай? Абдурозик 50 таҷмани мезанад. Свободна вай мезаната дард меёбӣ мақсад. Фаҳмиди Абдурозик хеле бозӣ нест, бозича нест. Ва безор шидам. дороҳои Алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. дороҳои Алҳадая барои баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безориётӣ, дохҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия, дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калонии ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алайкум бинандагони гиромӣ, салом алайкум подписчикои Тоҷикон медиа ва касое ки моро тамошо мекунанд. Вай барномаи навбатимонай чхеле ки мебинед дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур дорад Сиван. Хушомадӣ бародар. Ба барномаи мо сараввале ассалому алайкум мекарди қад подписчико ва бинандагон. Салом алайкум. Бачако. Сиван кам изока шай мақсадам хеле чақ мекунад. Не, чанд бор салом гуфтум барои вай. Хай беҳтаринай. Барномаи мо ҳам хеле ки хоб ята савол мешавад, ба ята коробка худат савола мегирӣ. Бо ята ма савол метам, бо худат ята коробка савола мегирӣ. Ана пешаки мегумуд коробко бисёр шартан. Шартора бояд ё иҷро кунӣ ё накунӣ мақсад. Агар накунӣ карочи чақ. Агар бикунӣ ту мезанӣ. Қабулай? Хоб, якумин савол. Сабаби ин қадар муваффақият дар чӣ мебинӣ ин қадар миллионҳо? Да аввалан да аудитория Авлод Медиа, аудитория кай берӯз да ин чиза ма набояд гуфти гапора кунам барое ки хай меган ку ҳар он чизе ки аён аст. Ҳоҷат ба баён нест. ин чиза ҳама медона. Баъд мумкин ки меҳнат кардагим. Хай ман 9 солае ки ман реп мехонам. 9 сол мешава ки ман зур задистам, русӣ хондагим, чӣ кардагим. Бисёриҳо медонам. Бо хай як буҷилум асп хефт. Обши бигем аму таланти тра Авлод Медиа сабаб шид ки брора. ҳам хеле шаб бигем. Ман сабаби асосиша Авлод Медиа мебинам. Азур раҳмат. Саволи навбатӣ метавонӣ худат любой коробка вибр кунӣ ва бигирӣ. Ҷавоб битӣ ё ҷавоб натӣ. Агар натонӣ хонда ҳасни хати безеби мара худам мехонам. Баланд бихониш ки бифаҳмам мардам чӣ навистагиай. Дона донара ба стили репи зебо бихон, битонӣ барандара ду ток бизад. Агар битонӣ барандара акиб мо ба ҷои ток. Тонистан натонистан ма ту чӣ мекунӣ? Не, ура мисол там бихонӣ ё ки амро ам чиза бикунӣ бай тамом гузашт. Агар қабул кунӣ, метавонӣ. Ам бигиша тамом гузашт. Короче не ки медони, треки зебо чӣ хеле дона донаро бояд анам хеле бихонӣ. Имина ҷое ки зебо зебо зебо. Анам ҷара бояд дона дона анам ҷашта бихонӣ. Чӣ хеле бад азӣ. Дона дона ғамотай дилбӯчин дона дона. Хеле дона дона дона. Дона 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 дона. Биза. Чанд то кайда уҷа? Дита. Биза. Сахт биза ки ман сахт мезанам ки бата иҷро кунӣ меёра. Не, майли сахт биза ма. Хоб, вале ка треки дона донаш барои мара яке аз беҳтарин трекҳо дар таърихи репи тоҷик аст. Майра дар любой ҷо гуфтагим, аз зиёдам медонамш, гӯшашам мекунам. Ман хел мекунам амро барои азёд кардан шарт нест 10 бор гӯш кунӣ. Хел мекунам амро барои азёд кардан шарт нест 10 бор гӯш кунӣ. Як бор гӯш мекунем зида дард мешинад. Дона дона дилам ғамот. О, баъд ҳама тарафа зура трекаш. Ҳам минусшам зура, минусш мебарата. Вале кам худаш зур хондагия. Ранги ки меги музыка кардагия ин трек шуда. Нада маъқулай. Хоб, саволи навбатӣ қабул шид. Раҳмат барои ҷавоб додан ва иҷро кардани шарт. Саволи навбатиам яй.
даромади ҳар як клипи хита худат мегирӣ? ман аудитория мегирам. даромад ча мақсад аму одамое ки мисол монтаж мекунанд ё ки барон мисол даводав мекунанд исус ҳамда мераванд. баъд ҳам вақтое мешава ки мада сум дар кор мешава. ман медонам ки ҳастай мақсад акай берӯз агар ки суханаш кунам ки акай берӯз мада ҳам қадар сум дар корай проблема дорам хонада дар корай ё ки чӣ дар корай вай мара мега ки биё тамом мерам пешиш сум мете. ташаккур. репе ки 2 миллион просмотр гирифта буд амини давна 2 миллион шуда буд гузашт. метавонӣ гуфта ки чӣ қадар даромад овард? я мумкин $1600 $1600 овардагӣ боша агар ки хато накунам. барое ки вақти 1.5 миллион буд 1300 буд. ӯзи 2 миллион шуда ам хеле ҳисоб кардам мумкин примерно. хоб базор раҳмат. саволи на минуташ ки бисёр буд чӣ хеле ки сосун дод. базор раҳмат. саволи навбати ай коробка. навбати коробка мерасам мара қизиқ мета. хемам дар ҷои ту бошум мара қизиқ мета. чува? охи мақсад чӣ хеле баланд бугӯ. лонли не ки номер надора вообще умуман телефон надора. лонлира занг биза бугӯ биё я бора ки дига батл кунем. нагидес ко таток бешухӣ мегум номер помер надора. байра чӣ кор мекунем ака ози савола? намедонам. хай биё бизан ман не ки бешухӣ номер надора лонли. лонлира ягон кас ёфтан. бо қати ки батл кардагӣ? нусрат лонли талишо қатиам кардагӣ? талишо азам бизан. майли биё. бо нагӯй номероша надорам. номероша ту додарам ман номероша зиёд медонам. не ки я хеле ку ки мақсад хит накуна ки дар барномаи медонам мефаҳмам хеле чизша. барои ки айзиги мақсад я хеле кард ки ту хит кардӣ. не ман хит накардам бешухӣ. бо дар барнома сразу гуфтакта да ба телефон. салом алейкум. وعلیکم السلام. چکای دلیر جان سازی خوبی اما نزایدو دارم. سازم شگر. همجا اشتم فکر داشتم یه ایده سرم دا اومد. ایده اکا. چخیلا یا بار دیگه اردمون بطل کنی. نه یا. چی با؟ اکمال که چه کنی؟ نه اکی پروستا سبب شما گفتی؟ نه کامی چه آفت کنی؟ تمام گاب نیست دو در جونی ما. مالی. مالی دو در جون خیر. خیت کاچ کو کات بخدا. ما بخدا یگان خیلی گفتم شکی همون خیت کنه. نه مقصد خودشم فکر کردم. نه پروستا رنگ یودم. فکر کرده گفتم شش تا بخیت. رنگ یودم دا دیلش دم میره و کو که کیم برنامه داشته که هم خیلی چخ کرد خیلی چخ کرد. سوز بخدا خیر مالی سوالی نوبت ایشم قبول. ای تو ما نمی‌دانی. چند تا بود؟ دو تا بودن. سخت بزاکی ما سخت میزنم با یکی. خب سوال داشتم دار کردی. ما برنامه تمام. سوال نوبتی. نوی که میشه در باتل چی گفتگی که هم باتل نبرم لیسته. گفتم شاید پیش ای باتل گفتگیش بدم که یا خیلی باتل میکنم قطعید که دیگه باتل برآمدن نتونی. انا گفتم یا چی گفتی که دیگه نمیبرویا. نمیدونم یا خیلی شد که واپسی ویدیو را نبرو. نه خود شای نه ریپ شای نه برنامه شای نه باتل. خیلی هم باتل برویا بعد میبینی. میبرویا وای. انشالله. بعدی برنامه‌ات قطعی علاقه که؟ عموما ولی قطعی علاقه دا نیسته. قطعی اگون کس علاقه دا نیسته. کی نوروز کفته استیم. خب. کی نوروز علاقه دا برو. اکجان تا کی مودا مقصد علاقه دا برو گپ زنیم مسئولیت کنیم. همش میشود در دنیا. بریدیشه. باتل گذاشته короче رفت. آخی برای کی؟ فاوی گاز استوریز کرده بود کی سیوان بورک شاه باتل دا بریدی. خیلی تبریک میکردیم. آخه بریدیشه. вообще باتل تون سودیا داشت؟ ما میخوام مخلصا باتل تماشا کنم اینتریگا شواشونه. مایل هم تو پروس اقلام بود سودیا داشت؟ سودیا علم بود. سوالی نوبتی همیه که aynı حوالیت رکی نود ده همه جو سرور ریسه. نامش اینستا کارالیوا. میتونم را با آورزی زنده بخونم. با مینوس بخونم. اگر مینوس داشته باشی نقپا مودا؟ نه مینوس در کانال ختمه فقط افترسکی. خجالت مناگر روی نکنی؟ بخون.
روی نمیکنی؟ چیم که نخوره کنم این مینوس از شما ساختگی؟ авторське کی ساخت؟ мега қадр جی بیت акай جسور ҳазор раҳмат барои минус мегӯшем бародаро биё раҷаб қапун направо и налево инста королева мехалтона дева девонам накӯ ширинтарин себай катагиш мезебаш мегардад дар неба неура накӯ ту бе ма буданда омӯхтай ма бе ту рости гап зади хайс ма бе ту оташида сӯхтаям кӯдаки велики пухтай пухтай пай пай ва даҳомона кур кун пари пари ва блакахта дур кун пари пари озодум парвоз кун брати нари мотора направо и налево инста королева мехалтона дева девонам накӯ ширинтарин себай катагиш мезебаш мегардад дар неба неура накӯ چیزی گفتم دی؟ نه هیچی نگفتم برای بیخی просто تعریف مقصد ای خو خسته اومدگیم مشق کردگی نیستی مقصد ولی مشقم نه و خیلی یخی وقتی میشه که اوز محکمانه که من چیز اهمیت نمیتیم مقصد وکالیستی زورم حساب نمیکنم نه که چیزی را که خودم نوشتگیم چه خیلی که درون میام میخونم شما مقصد نه زور بود ایزا نمیکشم باور که بهترین بود ایشتر که بعد بود حالا اویدی انامی کپی که اوزی گفتی یا سوال دیگه هم هسته نه که اوزی نوبتی کاروبکای شیرینار مایلی خوب را так اگر ندونی رپ قلنده دشا ما هازی با ترا گفتم که یوتیوب بدرو بین گفتم کانال تا ایسوس نگاه که خب سوال برادرها همیه که اگر ندونی رپی قلندر دشا در یوتیوب کانال کای پارت افتگیشه فکر کنم بشوام فکر میکنم آزیره چند تاگ میخری؟ ببینم 3 تاگ در با در تقدیری من امروز چند ماه؟ ایروز 12 12 اول من برای نشان دادن با بدرم نشان بتونم خیلی 36 روز پیش پارت افتگی میشه با فکرم خطا کسی 36 نه ما ایرا نو پارت افتگیم قلندر ده ما ایرا نو پارت افتگیم یکم 18 19 روز شدگی 18 19 روز یا ایلا باید دستم شه دست از ما میگم نه که من خوندن تا نمیگم براد کی پارت افتگی تا فهمیدم کی پارت افتگیم فهمیدم так یا 28 ماه یا من میدونم که خیلی بود ساعتی 3 شب پارت افتگی میشه میدونی اینجا اونجا ساعت چنی شما نمیتونه نه فهمیدم انا میره این هیچ پرابلمه که ساعت 3 شب پارت افتگی میشه خب انا که نمیدونم که اول روز شاکه همون شبش 30 بود یا که 28 بود قبول میتونی خیلی بگی 28 میشود قبول میتونی خیلی بگی مقصد که مثال شب 28 پارت افتم 29 نشون میده اجازه برای که ساعت 3 پارت تگی کو هم خیلی بود میتونی 2 روزه بگی یا که هم 28 29 هم خیلی بود یا 28 یا 29 انیق یافتگیشه یافتگیشه خا اگر کوز اگر با سوال بعد جواب بده اگر قناعت بخشی خود ده با ما میگم تا که ها یافتی یا نه ما تراز مقصد اخیل که هستم که بپشیم اگه برای خیلی مالی یا زدم بده من 28 29 با فکرم امی 29 یا 28 короче правильно набуд روزی 24 دکامبر پارت افتگی ترکا خیلی 24 دستکی من دستکی تو میدونم برای چه سخت میزنم تا کوشش میکنم برای که یاشم اجرا کنی
ولی من هم اگر بتونم سر زدم بزا بالا بالا این قاکی هم بزا برات آی چه سخت زدن تویستم آنهایش زور رسیدم 3 تا 3 تا ای بلایش سخت نرسی خیلی قبوله رحمت کلون چی من ندونستی ترکی خدا کار پرسگی با ما ترا گفتم که بدرو کانال تا نگاه که نه امورا نشون تم کی 24 دکبر که باور کردی باورت کردم 24 دکبر پرفتم значит 23 پرفته ساعت شاو 3 شاو کی بده 24 نشون میده حتی کردم خیلی سوالی نوبتی برات هستای رپکی مقصد گوش میکنی دا گپوش خیلی شول دردغم ایده گپوش دردغم رو که نکی چخیلیایی که باید دا آواز آدم درده حس کنه نپریمیر تا رپوی میخونی که دا آواز درده حس کنه میشه تو کی ده خیلی عاشق شدگی که خیلی رپو میخونی خود میدونی که دا آواز درد حس کنه میشه اکل ما گفتستم که چیزی را که خودم مینایسم ما آواز اهمیت نمیتیم خوشروگی آواز اهمیت نمیتیم ما کوشش میکنم اون چیزا ایموشنال بخونم انا قدر ایموشنی که تمام ایموشنی میگن امی عاشق که نباشی با فکرم آخه انا اینجا سوالایی که ترکی خیلی عاشق کردگیه یانگات بعد یکی از یانگات عاشقم کردگیه یکی از اونها بدگیو مقصد خیلی هر وقت در هر خلال دخته بود یکی از اونها عاشقم کردگیه مقصد هر یک تایما عاشق شدگیم هر یک تایما یگان چیزا سرمون گذروندگیم بعد همون چیزا یگان خیلی فهموندن میفوره یعنی یای برای عشقی گذشته یوخی عشقی که گذشت برای چیزی که گذشتگیه نه که وقتی تکست نویسیده همین چیزا میتونه در ودخنوین یابوری بشه رنگی که موزده همون چیزی را فکر میکنی که گپای خوش رو میاند سر کارای مقصد کداش میتونی خیلی فهمونی که مخلص آدم همین چیز اینترس نیه هر کس نمیتونی که یک خیلی عاشق بشه که دربارش تکست بنویسی بله دعوت کلام ندار میگذاریم با قسم جالبی برنامه کاروبکا تو آزادی پرنده را بزن یا اون دیگه شنا میگیری آخه خیلی با بزن چند تا نگفتگه دمه گرفته نه پرنده را بزن پروسه آزادی نویستگه آزادی مقصد چند قفرات بزنم خیلی تو سهر هم میزنم تمام بس خیلی بیارم یاد تا بد پروسه نخونی دوام شه من نشدی خودم باشم من یاد تا می نویسم هیچی نبود ایرا من نویستگیم یک تا بود باورد کن نه من خودم یک بار زدم کنم بیام نویستگیشم گپ نیست از رحمت اویدی ترکی لامبو میتونی شهر دودا که باید قطعی برام میبرومد نکی درکش نیست باید ترک ای پای همی ترکیم سیونکای کلیپشا سکورا بود میکنیم میبرویا میشوم ترک کنیش نه ایرا خوندگیش اقلا راست شا بگم ما کپلیت ختم خوندگی نیستم برام خوندگی وقت نیفتگیم از دتا کلیپ رو برو سیونکا دارم خواندر قطعی اینستا کرالێوە ئەمی سبب ئەم بێکۆری ما فکر میکنم هم قصیرکۆرێ میشم که بێکۆری تا سێکۆریە در کلیپا کلیپا داخلت میبره که اولاد میدیده قەڵاندەر اینستا کرالێوە را میخوام در کانال خودم پارتم رزولتاتا یا ببینم که در کانال خودم چقدر رزولتات باور داری که میلیون میزنه کانال خودت نه باوری ندارم باوری ندارم اونه که اکد وخی خیلی میگن که دست دادن نیارینج نقب خیلی من نمیتونم در چوا اگایست بشم که بگردم بگم که باید من میلیون بزنم وای اکد چند چی سبب شده میتونم برای میلیون مثال اولاد میده زبورم ممکن پریپیوش چقدر معقولشون شده قطعی سر خوندگی را ممکن یگان کس بگرده بگه که دخته ده اوجه دخته خوندگی آوازای سر معقولایمون برای همون میلیون شده ممکن که ما سبب نشده باشم خودم عموما برای میلیون شدنی ترکم این چیزم گمان کردن در کورای برای همی نه که اگر که همیرم یگان تا همیو میلیون بگیره در کانالم بهترین میشوه همه طرف گارنی نه بدون که گارنیم نه ما значит روحی راست داریم ما حاضرم فکر میکنم که روح گارنی اما کی مقصد راه راست خاطی برای значит گارنیه با طرز خونده طرز طرز خدمت موسیقی
بگذاریم با قسمی جالبی برنامه بیش ختم بتونه. اون نگیرم خیلی اگه اون سوالی که برنده را بذار. اگه خواهی نخواهی میایم. زنگ از که بودی یا بیاکلی برای همی نبودم خوجان. تمام. بچه‌ن دید. سوال آخری بود که بارداره ایزی که زنگ بوشکی تیا بیاکلی برای هم خوجاندت نبردیم. اگر نگیشه خاطرسان میکنیم که در برنامه پیشینه همی معروف کی ایزی ما در زنگ زدگی بود گفتگی بود که تو مردک نیستی تو مرا خوجان نبردی مقصد. انا کوی سیوان زنگ میزنم بگه که تیا بیاکلی برای هم خوجان نبردیم. نه که ما زرانی تدا میگم این میفهمه که در برنامه اگه برای که شرطی خدا تام خیلی یک کوشش کن نفهمم چیز دک مایلی نه که چیز دک نه نیست مایلا چه بگم که نکنه که ما در برنامه اول اول بارداره خواه یک اول تو سارا سونی بوش کرده رژیمش چیه یا بردگی خیلی دوکشته کن بافکیم تو سارا سونی بوش کرده نه از فکر دارم که مایلا چه بگم که نفهمم بیا گالوسش روی میکنیم در واتساپش عزیز تو میدانی برای چی مطرح خوجا نبردیم بابشه؟ تیا بیاق راست یا تو پای بیاقلی تو برای نمون نبردیم فهمیدی؟ خوبم کرده من نمیرفتم میدونم مایلی خیلی کرده آخیر ده خیلی میگم که باید بیوش او جایی که خوب میکردی کوفو من سرعت چکدم با کام ترا گروبیش بگیریم کش تو بید چکنه گاورش از رحمت پروژه رپی میسوختم میسوزی با روی سارا ای طرف چی بود فشنیو چی نکنین ها میبخشید یا بار دیگه میبخشید نه یو مقصد کینتام برای عزیز گفتم که کمای خطیش براتانا خیلی فورا بزنیم میسوختی با روی سارا ای طرف کی پیشنیورد بود ای طرف هر دومون مسلم سول هر تو نکه گورا گفتن که بیاد هم خیلی رپ میخونی تو است ساروینوز دیاده ترک ما پرسیده بود خب واتساپ دا در اینستاگرام نوشتگی بود که پارت افته بودم بعد گفت که مقصد استیلت نیا بیشنی زور ما گفتم تدا نمیفورم خیلی چیزا قطعی خوندنم خیلی استیلو دا خوندن یگان چیز گفت ما گفت نمیخونم گفت ابیش نگفت نه که خیلی بیا گفت میخونم یگان چیز نیا بیشنی زور باشه گفت میخونم مردمون گفتیم تمام میشه که ای طرف ما بگیرم زشت ای طرف تو مالی ای طرفی ما خب تکستورا چی نوشتین تکستورا تکستی سارا تکستی کوپلتش کهنایی خوندگی ایزیکای می سوختم روز با روز انا میره موقتی عزیز میدونی چی خیلی شد سارا میره همون چی نزد کردگی بودای با گیتار خوندگی بود یا با چاگ نواختگی ساروینوز دا پیش خوندگی ویدیو گاندا پاپولار بود من این ویدیو رو تماشا میکردم من نمیدونستم که همین دختر سارا ایمینا من ساروینوز اگه دیدگیم که باراکی چی خیلی کی نمیتوه بعد همیرا وقتی که فهمیدم که ساروینوز خوندگی همیرا گفتم یا بر پادامی مینوس یا بر بخون ما دا گاندا معقول شدگی بودم خوندگیش خوند نه دا بیا سارا ما گفتم ما میخوام که همیرا بخونی گفتم یا کیای گفت دا یادم نیست گفت که نه که وقتش از زود کردم اما این چیز از پادلو حساب نمیکنم همون چیزی همون آدم اگر که ایزی کم نمیشید اون کسی دیگه میشید این باورا رنگی ای طرفی ما رنگی یک کامپلیمنت میشید فهمیدید راست بگیم کاورش کردیش ما همون جای سارا ایزی بوده انا کلی گوش که یا که نقل نکنم داشت نقل کن مقصد ایزی قطعی روز در تاکسی رفته استم امیرا گوش دارم میگه سیاوش باور میکنه که میگه ما امیرا در جای شنیدگی ما میگم میدونم مخیم ساروینوزم گفت که این یاره پیکنای نمیدونه کیه گفت ما امیرا در جای شنیدگیم بعد ساروینوز زنگ زدیم پرسیدمش که ایرا در جای شنیدگی ساروینوز گفت نمیدونم با هم خیلی فکر کرد عزیز نیفت بعد 3 روز پس بود چون زنگم زد میگم چی میگه تو میدونی که میگه ترکی وای میگم شمایتش برو باده با اون ترک همون خوندگی شد پریپیف شد من نویستگیم مقصد ایو جاشه بود نمو کپلتوی خدمه بود جوش هم باشه خدمه نویستگیم دست جوی سارا ایزیک بوده یا ایزیک خیلی نکرده ایزیک خیلیش خیلی نکرده بعد چند قپس خیلی کرده
خب از رحمت من از که با تیمبول اگر که از باشم من فخر میکنم چیز برای که بین من و از ده نیست جای کاتگی و کنکورنسیا و خیلی چیزا. بله یک سوال دیگه امکان داره که ای سر گروپ کنین ای سر سکتور جمع شود ما نمیدونیم آینده ما را چی انتظاره مثال پلان دانسته مقصد بچه کورا من 99% شون سازم مثال پلان 99% دانست شکی برای مرا وجنیان من قطعی هم سازم دکی حضیرش دخه که پلان دا خیلی پلان دا نیو خیلی فهمونم تا هیچی گفته نمیتونم اخی من خیلی که تیپلو относиться میکردم اما خیلی تیپلو относиться کردن میگیرم کسی چیز میگم من نه ویدیو تماشا میکنم ایو طرف نه چی میکنم به خدا میگم в общем هیچ چیز даже فکرش نکردین که توش تو ای سر گروپ شوی یا نه فکرش نکردین مقصد حالی فکر نکردم اما هرچی بدانش ممکنه شاید شود شاید شود قزقی برنامه را بنو قزقی تو جای نمیفوردگی من خیلی مالی برای نظر ده بگو من قطعشانم سفید میکنم اگر نگی 5 تا تاک برون زنگ بزن بگو که من قطعشانم سفید میکنم اگر نگیش 5 تا تاک سوال هم خیلی من باوری دارم که ایمینا в плане حیات چیز ما که به روز شروع میشناسم پروتیوی که شباز مالیش چی نداره نه بدی داره نه چی داره حرمت احترام میکنه نه که من نمیخوام که این برنامه دا یکی که به روز مقصد من نمیدونم دا یکی از سینما میگرده میگه که نه نکه نه اون مرا میگه که نکه کو وای вже بسیاریا فکر میکنن که یا دشمنان چیانه با همین گپ چپ میشود پشتی ما فهمیدی من که اکی به روزا گویا پادودار میمونم خب یعنی نمیگی نه که مرا بسیار چیزا را نمیمونم مقصد بسیار کارا را نه خیلی که این برنامه دا من ترا گفته بودم که اکی به یادآور میشم که سیاوش در برنامه اشتراک نمیکنه و امی برنامه را برای روزی کردن سیاوش ما через اکی بهروز برآمدیم بعد بگیم روزیش کردیم برای کسایی که اشتراک نکرده در برنامه شما خفه نشین اینجا که اکی بهروزا بگیم همه میدونم مرا ای پیشی چی خیلی مقصد اینجا جای ما کتگی کردن شون میبینم و по возможности که جای فایرود میکنم خودم در نبرد میفورقتی هم کارم یگان چیزی اینترسنی کنم خودم میرا میدونی نه که اکی بهروز از ما زنگ زنم او مرا پیشوی ما در چی میبینم خود کردی و نگاه میکنم که ما سومیستیم هستم نیستم مقصد بعد یگان چی ثابتم میتیا نه که زنگش زن بگی اگر که ابیزتی نه زنگش میزنم نتیجه لین تای فورات 5 تا فورات زنگ بزن ای 5 تا تاک نمیترسم ای مقصد چطور خودم دارم اینترس نشید چخیده که نه که همه سوال خود در اینترس نشید کچی میگم خدا تیباتش بخیر باشه جای زوری برنامه برادرم اینترس نی با فکرم همه تون روزش در دارین که برام چی میگه همه تونش در دارین سیاوش دیلش تو هاز یا نومری را کفتی زنگ زدی که کشتگه بس من تو دایا چی را نشان میتیم از ممکن که پریزوانیتم کنه اگر که بکار باشه وای پریزوانیت میکنه من نمیشه دارم نه ژورنال بی آخران بار اینا نهمی ینوار کیه 3 روز پیش این چرا روی کردیم اینا زنگم زدگیه 3 روز پیش اینا زنگم زدگی من زنگش میزنم کشتگی باشه دیدی من اینتل نه 18 و 19 زنگ زدم 18 و 19 زنگ زدگیه پریده نه 55 زنگم زدگیه برات نه و پریده اگر که بکار باشه وای پریزوانیت میکنه کار داشته باشه زنگ نمیزنه اچ دیشتم گاش نه ماترام میذارم نه تمرا میزنی دلشی میری خیلی نوارد خیلی کی تا نمی دومی برنامه مون زنگ زد شرط اجرا میکنم دلشی اگه سوالی نوبتی اینا مونده تمام حالا زور نکن سوال اول گوش کن تو قطعی برون عبدالرزاق نزدیکتری میتونی گفته که در حقیقت همون بوی عبدالرزاق قطعی خاص بیک میشه و نه همون چیز بابشه شود نه ما مقصد قطعی تمام
гап задагим хидр гап задагӣ хитмам гап задагим хатиш акай берӯзам гап задагай чиз напомню ман метавонам архива нишон битим ам галочкаи тамайиф ма вард мекунем 100% просто бугу ки ами бой шаванда мешава ака ай пай ами боем давда ами бой даем баъд на гап чапи атменаю мегам совместный проект кунам да ҳардушон тарафои дубай яҷа дубрава юҷа ки хасбулаб рава да уҷа ҳардушона ягон проект кунам мо рамози фикр дорем ягон проекти интересни ҳардушон да чтобы мардум да интересни боша контент ҳардиам мора яҷоягӣ да дидан ана агар ки нашод атменарам нашид гап чап агар ки ай ҳар тараф бой боша бойшон мемонад ва ёрам ранги мо бурянухи абдурӯзик 50 таҷмани мезанад свободна вай мезаната дард меёби мақсад фаҳмиди абдурӯзик хеле бозӣ нест бозича нестаю яъне шояд ки шава мисол вероятности шиданаш ҳаст астай ана ба агар ки контент кунам мақсад бой накунам ягон видеочаст акай берӯз зан зад бародаро мевардорем телефона гӯш мекунем акай берӯз созани хубен акаҷон аманаш во ичи акаҷон созани хубен ҷианча созаи хонагиё соз аманас гап нест ма чиш кунен айтани ма акай берӯз як фикр да сарам омад гуфтум як бор шуморо пурсим шумо просто ҳо ё не биген қати ки акай шабоз қати шонем си қати трек бирорам ё не агар фурат минус бирай бахон хай надонам акай уда минус нест ки бахон қадис тамом гап нест акаҷон азор ама хоб азор ама хоб акаҷон раҳмат майл деки ту гарен ира пару даромонде чӣ ба бифаҳма ки дар барнома шидами темаҳои чӣ намегӯяд ва ягон гапи зиёдӣ нагуфта вай гуфт ки шонем си плюси ҳамамон мешава ӯ худаш признават мекунад ки шон мухлисош плюс гуфт ба худо гап надорум акай берӯз ҳурмат эҳтиром вай акай берӯза бисёриё нахай ана мидамози хато представлятш мекунанд вай на самом деле хай ман медонам да ҳурмати ӯ акабардак бори хеле чиз дад намекардам нами мақсад нами ҷавобшаш дад намекардам ки тоштам хеле мега гап нест ака ҳурмат саломат боша ҳама вақт дар гирди бародару ё рафиқов зану фарзанду оила боши ака беҷор шидаем коробка не ки не мадам интересне ба худо чӣ боша хеле тирам дар ҷои ма боши тудам интересне мешавад фавика занг зад гӯ ки ма безор шидам ай конкурс ман намекунам дигар тоқа пеш бар агар наги вобшин фавика занг мезанӣ мегӯй ки ма безор шидам ай ними роза гиришкарестен ку баги худо тоқа бика карочи ман намекунам масъалаи финансовие ки ҳам манам сарф кардагим ту мақсад мегиам хеле ту бугӯ ман намекунам бугӯ ҳамаш панош ба худо карочи худо тоқа бика ти мара кам задагӣ ду бор задим незанг гузар ту ози и гапа гуфтани набудӣ гапа гуфт и хай шуха ози механдем қати фавики додарай мақсад ман ира ай тарсиданаш чӣ намекунам ман просто ҳамин пашанеги дили ҷигар чокади фавик ҷон сози хуби аманаш киҷодаи тоқидаи фавик мегум намешава ами гива ма карочи отказ кунам ту худ тоқа пеш барӣ отказ кунам ма аму чанс меки кор мекуна худат бигирӣ аму сумам битиим та мақсад худ тоқа пеш барӣ спонсорора ҷамъ када ма безор шидам хит кардум хай ол дертарак занг мезанам бо гап мезанем майли дай бора ами пас майли брат майли хай
ма барои чӣ гуфту мида занг назанам? Барое ки ман медонам ки и откритӣ майла ростша мегаву ягон гапи хеле вая медони ки фавикач хеле приколисти чия ягон гапи мега ки цензура мешава баъд барои мара неву ира нотуғри нафаҳманд мухлисо биган ки мақсад ира ҳама медонад ки фавик шуха а так фавика о медонем ки ура интервью гирифтагиш при цензура қатӣ доди худора даги гуфта бигира астағфируллоҳ динг динг бе мақсад аки барои ҳамун зангиш назадам те ягон гапи ноҷо нага гап нест беҳтарин ва охирон саволаи таманниёти неки шумо баҳри мухлисон ва касое ки ҳам видеоро тамошо мекунанд бовар ки охирон чанд аки барнома ман бисёри баъд иштирок кардагӣ нестем барномаода не ки чанд таита иштирок кардагиам фикр мекунам ки ҳамин қадар гуфти гапҳо напряженияву интригаву хеле ҷолиб набуд мада форита мақсад беҳад мада маъқул шуд мара азизам гуфта буд ки барномааш ганда интересно мегзара вай мада нагуфти чӣ шартҳо дорӣ чӣ кор мекунем чӣ просто гуфтаг ма ки бира гуфт мада гуфт мада маъқул шуд барномааш интересно мегзара гуфт ва ман қоил шудам ки на самом деле барноматон зур баъд меҳнат кардастен мақсад алоидагӣ дар меҳнат кардастен и чиз беҳтарин чиза ман чиза уважат мекунам ба худо барое ки ай дасти мо ҳамаи кор меояд мо гуфти гапҳо обязан нестем тай дасти ягон каси дига да кор кунем мақсад мо худмонам метонем карда ҳамун чиза те ҳамин чиза да казва дори барнома беҳтаринай муваффақият да худоҷон гуфти гапҳо чи аудитория ки дигарро дорам трам аму аудиторияра именно сфераи ҳамин блогерӣ да ба хита ҷалб карда битони оянда азур аҳмад радной мухлисо да гуфтанием ки мухлисо да гуфтанием ки ҳама каса зинда бошен саломат бошен хонаобод бошен худтона эҳтиёт кунен наздикотона тез тез занг занен аҳволпурсӣ кунен кадоме ки берунаи ватанай гуфти гапҳо хафагӣ накунен қатъи якдигартон бидроен тамошо кунен блогерора реперора корошона барое ки барои шуморо меҳнат мекунанд шуморам мақсад аки сум намегиранд худтон медонем ки ҳамин як тамошои шумо ёда уже фоида меёрад барои ҳамин чанд қайиб метонед дилтона соф бигирен қадр кунед мақсад меҳнати бародарора ва барои худтона хубтар мешавад вақтон хуш мегзара мақсад бале зинда бошед ва ташаккури зиёд дар ҳақиқат аз замин то осмон мо айта миннатдор ки барномаи моро рад накарда омада иштирок кардӣ миннатдорем ки дар чанд мисол ҷавобое ки дар коробкаҳо буд метонисти просто бигӣ бизавоне ки мисол барнома барои ҷолиб шиданаш занг задиву мақсад иҷрошон кардӣ айта миннатдорем ҳазор раҳмат дар зиндагӣ ва дар творчестват муваффақият мехоҳем ки анамо миллионое ки рафтестай рақамҳои аввалаш бо ҳам хеле рафтан мегиранд боло рақамҳои аввалшона ку мисол 1 миллион 2 3 4 5 6 ҳам хеле рафтан бигира брат чӣ орзуе ки дорӣ амалӣ шава зинда бошӣ брат ҳазор раҳмат ки иштирок карда барномада ҳазор раҳмат ҳама каса дар амони худо бошен